Tini ni rau bo akik thum la ye fresh meat kheni he chonola se fresh meat khemo mani boy khemi abo sa saknar grade. जों दिनै फ्रेसमेट मा खेमले कारण मिया 28 तारिख 3 मास 28 तारिख 2026 मिया शनिबार सालो दिनै आनंद सागरनि 5 नम्बर वार्ड हाजासरा वो जों दिनै आईपीएफटी नि दल पा त्रिप्रामोथाव थाहाय ये ब्राउ फ्रेसमेट खेमो ये जोंबो abono jawab mari mitini mami brau ari mani durniti Kauphikhai BJP ni bro 2-3 paribar mainang mono IPT ni bro 8 paribar bro buta 24 butar bro mainang he bro miya Kauphikhai mono juntini uttor mari se abo kono kichya jina IPT bro dipo thirtongo ta phone thirtongo 20 company chur thirtonai jina IPT chu mahabo nosto khya nosto phongya bin bai phok phileya chung tin la suye chung strong tongo kokroi joto lugoro tamanani Hajasora 5 number ward ni inke ganbari sohor duita ward kao bo duita ward chung je khepa chung pailarunai je khepa chung biskongo chung jitinai abo ye bro Kauphikhai samono chung tinio mapsi claimse bro ari saye chini chungno disturb kheye nosto kheye chung no feleriye beke nosto khemino abo ye brau bo jukti rainse kono kichu mahapa thane kroi IPT ni mungpho samayo chiparani je bortomane asta BJP o ekdom ke tongnai donmala phasongrao bro se dutin por bro purim samte dutin porbar bro thango china IPT ni mahapa loria top pontawo chung strong tongo ambo ye dini fresh meat ma khema karonai bonba se Akhe taun jara ole bot tini ando sagar Kauphikhai ni 5 number ward ni nsiole IPT debang Tripramotha debang akhe BJP debang bokti party le sposa bang pitongke tawo bortomano je kono samoy pa village council phongdi chung chini 5 number duita ward le chongle je ke pechong pailar nai chini asa tomo